Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puha bahasa dalam nama sehat bila Allah. Dalam video nyo, Ausi ingin kena perbahaskan perkara media yang kelih kepetebit le Abu Mudi pakon digotnyan teman salah sabuh video han gejit petebit. Nyan pakon salah sabuh video han gejit jawab. Nyan pakon berdiam diri digotnyan. Dan pakon cangklak dat gonyan wate tebit media bak Mudiatul Fatah dalam media nyan jaitat haba karangan dan jaitat haba fitnah. Ya, jadi yang perlu abusi jawaban sabuh video daripada gure supaya be bangsa Aceh mentamah desa dihujah abusi. Yan, baik mentamah desa. Jaitat bangsa Aceh yang dilake sabuh video dari Abu Mudi Mesra. Jaitat sebetulnya urung yu petebit. Jadi wate abusi jawab nyan kon ba abusi hasil drama tua. Yang video jawabannya ne pegah ba Abu Mudi Mesra ataupun ba ne murid Abu Mudi Mesra supaya bergebi jawaban pu yang kalih geba fitnah atu habusi. Jadi wateka kejadian viral lagi nyu mesiji nah kahanagot nyan hanagot dan nilon kon maksud lunjak mita viral untuk sebagai lunjak hujah ulama. Nyan hana pule diktenyo sebetulnya yang pule lon petepat yang pule lon solusi yang jeroh nibak gure. Tapi gure cuma berdiam diri mantong. Jadi hanapuah hatelun. Yang hanapuah hatelun pu yang ka menimpa fitnah hatelun, pebut yang kalih gepebut le Abu Mudi Mesra, pebut yang kalih ketuduh atelun ni bak kafe laknat tilah di sino, hai ke bertanggung jawab di Abu Mudi Mesra. Jadi pakon cangklak dat teman Abu Mudi Mesra untuk petebit media yang kon-kon. Gelun sehingga kekarang haba-haba hawak jaitat dan memalsukan kata. Hai Abu Mudi Mesra. Ne petebit sabuh video menyodro ne mengaku hana kesalahan dan hana ne tebar fitnah bak media atuh abusi. Maka ne jawab sabuh video. Ya, ne jawab sabuh video kelun. Kelun khusus kelun sagai. Baik kurang lain. Baik nejak mendakwah. Baik nejak mendakwah. Ne jawab sabuh video kelun dalam jangka 5 minit wate sagai. Hana pulih ludat. 5 minit. Dan baik ne harap ban kalun petebit video nyu mesejih lon jak mohon maaf bak drone Abu Mudi Mesra hana wate bagi lon harum bagi lon laki maaf bak drone. Dan jaitat pih wate lon dengo. Dari bangsa Aceh, dari masyarakat Aceh diujak petepat ke di Aceh. Ya, diujak petepat menyelun merasa hana bersalah. Jadi yang perlu lun jawabnya sedangkan media fitnahnya kena menimpa u Kanada kena baklun. Yang menimpa kena baklun u Kanada. Jadi pu pasai untuk lonjak merumpok keledai Tuhannya. Pu pasai lonjak merumpok keledai Tuhannya yang pernah ba fitnah hatelun. Jadi bangai talon jika lonjak merumpok urung ba fitnah hatelun. Jika pule gotnya jak kena Kanada, tamung kena Kanada tak tepat. Sino Kanada tak tepat karena yang menimpa fitnahnya kelon di sino Kanada. Jadi hana sewajar ji lonjak merumpok kurang yang tebar fitnah hatelun. Aci ni cuba fikir siat dengan ule yang jenius, yang carong. Cin cuba fikir dia. Jadi bangsa Aceh lon urung drone ban Bandung. Lun harap kepada orang drone Bandung baik ke untuk niu jakwo lun jak petepat. Lun hana masa lun jakwo. Lun jak merumpok atuh urung ba fitnah atelun. Hana wajar. Han mungkin lun jakwo lun jak merumpok kurang yang pernah tebar fitnah atelun. Han mungkin terjadi nyan sidram tuah. Nyan. Yang perlu solusi jino dari lun saboh sagai video berkepetebit le Abu Mudi Mesra dan berkepetanggung jawab pe yang ka menebar fitnah atu habusi. Pe gejut.
Gejut. Menyo Abu Mudi Mesra han gejut jawab sabuh video berarti kausi bermakna goknya kesalahan. Salah. Abu Mudi urang ka bersalah. Nyan karena gedepu dro urang tebar fitnah. Nyan maka han gejut pegot sabuh video ke abusi. Karena sadari dro sodro. Bahpi rame masyarakat awam yang bangai klo tulodo dianggap Bang Mudi Mesra nyan sebagai ulama. Tapi baklun harum lun anggap nyan ku ulama hasiram tuah. Karena lun depu perbuatan keji got nyan. Lun depu Bandung lun depu perbuatan syirik got nyan, perbuatan mungkar got nyan, perbuatan kezaliman got nyan lun depu Bandung. Bahkan got nyan mendosa dengan Abun Aziz ngon yah tuan ge. Nani tukon pakon dosa. Karena masanya wate masa almarhum Abun Aziz di daerah Mudi Mesranyan han so mentong yang kelola daerah Mudi Mesranyan han gebi pedong rumah sikula. So yang pedong rumah sikula yang bersangkutan fasilitas rumah sikula bersangkutan dengan pemerintah maka gepe harum le Abun Aziz. Kon gepe harum mentong bahkan gepe kafe. Yang gepe kafe so yang pedong rumah sikula. Berarti kaduh jino. Yang kaduh jino rumah sikula Al Azizah yang kaduh kana rumah sikula. Berarti kajelah ikut nyan kaji ke kafe. Yang kajelah Abu Mudi Mesra laknat tilahnya kasah tahoi kafe. Kamu kasah tahoi kafe. Yang golom lun ungkap kalom pelain tanah wakaf. Yang tanah wakafnya menancit tanah di daerah Mudi Mesranya nakeh tanah wakaf daripada bangsa Aceh urang Samalanga yang wakaf tanahnya. Gewakaf tanahnya nakeh ke rumah Sikulamin. Jadi pakon teman dayahnya jino tanah dayahnya teman jino kage pegot ke hak milik Abu Mudi Mesra. Pakon kejut pegot ke hak milik dro gigotnya. Pakon. Cini cuba fikir siap ceram tuah. Cini cuba fikir. Dan tanahnya han gebi pedong lain terkecuali ke rumah sikula anak mit Sikulamin. Tapi dayahnya jino kajut ke hak milik Abu Mudi Mesra. Menancit wate masa Bupati Biren Si Ruslan. Nyan Bupati Biren Si Ruslan nyan jih mencalonkan diri dro di sebagai bupati yang bahwa ijazah yang gepetebit le Abu Mudi Mesra ke Si Ruslan nakeh sertifikat palsu. Ijazah palsu yang gepegot le Abu Mudi Mesra ke Bupati Biren Si Ruslan yang rea muka yan. Ya, nyan Si Ruslan nyan dijabut belah le bak daerah Mudi Mesra. Belah le. Karena lam daerah Mudi Mesra nyan ditupu masanya Si Ruslan nyan anggota GAM. Jadi lam daerahnya Si Ruslan ditebit dia pegot ijazah palsu ba Abu Mudi Mesra sehingga Bupati Biren Si Ruslan nyan dicalon dro di ke Bupati Biren. Nyo pekon nyan hoka media nyan teman jino bangsa Aceh ditupu mendum bahwa ijazah yang petebit ijazah palsu ke Bupati Biren nakeh Tengku Hasanul Basri ketua Huda. Nyan pakon hai ke penanggung jawab hoka media nyan jino. Pakon. Pu takut malay. Takut malay. Karena yang petebit ijazah palsu nakeh dari daerah Mudi Mesra oleh yang dikeluarkan oleh ketua Huda Mudi Mesra. Hasanul Basri. Nyandro nu Abu Mudi Mesra letat ka Mahram Jedah kabun. Menancit. Drone Abu Mudi Mesra kon darah Aceh drone Abu Mudi Mesra. Baik nepeke drone bangka menetap di Aceh drone darah Aceh kon darah Aceh drone Abu Mudi Mesra. Drone berdasarkan pane bijeh padang drone Abu Mudi. Abu Mudi Mesra. Cina kalon kedong wasiat kena babu si ya. Ada drone ka tuha tapi utak drone hana. But mujahiliah but nu drone but Abu Mudi drone ngon but kaplat lebih god but kaplat ketimbang but drone. Hai Abu Mudi ngon but kaplat lebih god but kaplat ketimbang perbuatan zalim drone hai Bang Lahap Mudi Mesra.
Drone kurang tat aja kabut pebut yang kalih ne pebut dan fitnah yang kalih menimpa teh bangsa Aceh dan ke ulama Aceh baik ne bertanggung jawab. Dan drone kon asli darah Aceh, maka drone hai Bang Lahap Mudi Mesra berani untuk neba fitnah ke Abu Amran Al-Khalidi. Ke Abu Amran Al-Khalidi drone ne pegah ke Abu Amran nyan kasesat. Konyo nyan kesesat ke perkara kreatif serbai kemungkinan ratib nyan pat-pat mentong tadu jip tamu ratib kon musribego 200 ribego menyoek nu ratib silakan muratib. Jadi pasai drone Bang Lahap Mudi Mesra untuk nejak pegah ke ulama darah Aceh ke Abu Amran Al-Khalidi. Pakon drone berhetat nejak sesat gop menancit drone urung bersekutu dengan FPI. Drone yang tanda tangan untuk menyetujui kesepahaman dengan FPI. Dan bahkan wate drone neduk rapat perti umum, perti ulama Aceh. Geduk rapat masanya. Drone nedepu Abu Mudi Mesra. Hanam cih lon sebut. Nyo khususnya video ke drone sakai. Drone tepu. Dan pakon drone neba fitnah ke Abon Selimum. Nepegah kabun selimum kapungo kajawai kanyo kajih nepegah. Ternyata cek kali cek anu murib Abon Selimum keno dipegah. Ternyata drone Abu Mudi Mesra urang yang pernah gemat kipek le Abon Selimum. Nana tekon cedam tuah pakon Abu Mudi Mesra gemat kipek baje le Abon Selimum. Nana tekon nak lun pegah jino bacut. Karena masanya wate ban-ban mecuhu FPI nyan jadi FPI haram jadah yang dari Jawa nyan untuk digabung roy dengan ulama Aceh. Namun Abon Selimum han gebi gabung dengan FPI. Kali kepegah han gebi gabung dengan FPI. FPI nyan awak pejuang NKRI, awak pejuang berhala. Maka gelarang le Abon Selimum han gebi gabung. Dan gehelam le Abon Selimum jika FPI-nya na kemenangan, maka Abu Mudi Mesra ditemeduk ke Ketua Huda. Ya, jelas memang betul. Abu Mudi pernah jid ke Ketua Huda. Kanyo menancit gehelam le Abon Selimum, jika FPI na kemenangan, Abu Mudi Mesra ditemeduk ke Ketua Huda dan FPI-nya akan rusuh, akan karu. Memangnya nyata pu yang kepegah le Abon Selimum betul FPI nyan awak pekaru umat Islam di Aceh. Nyan Abon Selimum hana pengakuan dan hana merestui gabung ulama Aswaja Aceh dengan FPI haram jadah. Maka gebedah Abon Selimum gemat kipek baje Abu Mudi Mesra cijak danyong tiat Bang Lahap Mudi Mesra na pernah gemat kipek baje le Abon Selimum sehingga berani tat Bang Lahap Mudi Mesra nyan gejak fitnah Abon Selimum. Lon depu mendung rahasia binatang nyan. Nyan lon depu mendung binatang pu yang kalih binatang pebut nyan lon depu mendung. Yang nasihat jian bahpi urang drone menganggap ulama Bang Lahap Mudi Mesra nyan tapi lun anggap sebagai kafe mengijakrong. Karena apa kau lun pekafe karena berdasarkan kali pekafe le Abun Aziz dan berdasarkan lun kalon ngon matau le got nyan bersekutu dengan kafe CIA Kanada. Untuk gefonis umat Islam, untuk gefitnah yang kon-kon kegop umat Islam. Nyan Bang Lahap Mudi Mesra nyan maka kasah lun pekafe. Lun pekafe Bang Lahap Mudi Mesra bijeh Padang. Yang Bang Lahap Mudi Mesra nyan kon bijeh asli Aceh. Nyolun pegah bak urun drone hai bangsa mulia, hai bangsa Aceh. Jadi bet sagai-sagai terpengaruh dengan ilmu syaitan, ilmu sihir Bang Lahap Mudi Mesra. Kurun drone benar depu dan benar sadari so Bang Lahap Mudi Mesra nyan. Bang Lahap Mudi Mesra nyan pancuri ji urung pahala riba, urung pu wajib kesyirikan pilpres. Nyan na dipegah lom, na dimendakwah wajib katanya dikih berangkaban dikih le binatang nyan padahal tujuan asal Tuhan nyan na ke untuk dimendahah proposal bak pemerintah Jawa. Yu jawab sabuh video lon dari Abu Mudi Mesra. Menyohan gejit jawab video lon maka lon akan kucabul lom got nyan, akan lon pegot video lon ke got nyan.
Lon pegot video lom ke Bang Lahap Mudi Mesra Kafe Mi Jakrongnya. Nyo kenyo yang pelai abusi pesampo. Abusi hana perkara bahpi urung dron caci maki abusi, hujah abusi, fitnah abusi barang kapujit. Namun wallahi jit tuduh barang kapu abusi terimong dengan ikhlas hati. Abusi terimong dengan ikhlas hati. Dan fitnah yang kan pegah kabusi nyan mandum haba karang. Haba fitnah bahpi pegah abusi kaji ke kafe, kaji ke pendeta, bayaran intelijen, bayarannya bayaran je, namun hana pupu lun bertanggung jawab, lun lawan fitnah yang kan menimpa. Lun lawan fitnah dengan hujah. Jadi you petebit saboh video ba Abu Mudi Mesra menyohana ke petebit saboh video li Abu Mudi Mesra, maka panjang cerita kalinya. Lom petebit lom video dan lom sut silua lom kafe Mi Jakrong Tuha Mudi Mesra laknat tilahnya. Wallahi biidnillah han pernah lon berdiam diri dan lon lawan hujah yang ka menimpa teh lon. Bahpih nyan gure nyan namun gure jit pu gure liurung don, tapi bagi don binatang kafi Mi Jakrong laknat tilah Mudi Mesra na puah menyohana puah Bang Mudi Mesra, silahkan nijak bet bak kubu Abon Aziz yang di daerah Mudi Mesra na. Kona kubu Abon Aziz jak bet jak mohon doa, jak bet yasin, jak mohon doa tulak bala piji cik jak doa siram doa. Silahkan abusi siap kesau gepua kutuk singoh lom li Allah cijak jak laju Abu Mudi Mesra lon siap berang kajan bantong sabe lon pegah bak media bak video lon sabe jika lon bersalah nebi keh ya Allah nelaknat keh atih lon ya Allah lon sabe lon pegahnya lon bertanggung jawab nyolon bersalah bah gelaknat li Allah. Terima kasih beri tat siram tuah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.